Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese aho mwamuherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi yacu. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025 n'amakuru arimo gucaracara mu binyamakuru byandika amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye guhera mu mukino wahuje ikipe ya Pyramide yo mu Misiri ndetse n'ikipe ya APRFC kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025 n'umukino wa CAF Champions League. Nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, uyu mukino ukaba wabereye kuri Pele Stadium. Hanyuma uranabyibuka neza rero ko ikipe ya APRFC yagombaga gukora ibishoboka byose ikaba yatsinda iyi kipe ya Pyramide nkuko yari yakaniye, nkuko imaze iminsi ikora imyitozo, nkuko bamaze iminsi babivuga, nkuko uyu kapiteni w'ikipe ya APRFC amaze iminsi atangaje ko rwose kuva kera na kare ikipe ya APRFC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, yahoze igora ikipe ya Pyramide, ko bamaze kwitegura uyu mukino ko bagomba kuwutsinda ndetse bazanagerana hariya mu Misiri bakaba nabwo bayitsinda, hanyuma bagatahana intsinzi cyangwa se bagakomeza. Siko rero byaje kuba bigenda kuri uyu munsi. Ikipe ya APRFC umunsi ntabwo wabahiriye, bahushije ibitego byinshi, umunyezamu yakuyemo amashoti menshi yagombaga kubyara ibitego ku ruhande rw'ikipe ya APRFC, ndetse kugeza magingo angaya biranavugwa ko rwose ikipe ya APRFC aho yaje kuba igira gukira na simbuza, hanyuma uyu Mamadusi aza kuba abona igitego akimara kwinjira mu kibuga. Ngira ngo ni igitego cyari kibonetse, ariko umusifuzi wo ku ruhande aza kuvuga ko Mamadusi yaraririye, hanyuma bacyanga gutyo. Ikipe ya APRFC rero ikaba itsinzwe ibitego 2-0 kuri uyu mukino wayihuje na Pyramide yo mu Misiri. Umukino wo kwishyura rero ukaba uzaba ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 kuri Stade de 30 Jours yo mu Misiri. Dusimbukiye mu ikipe ya Rayon Sport, urabyibuka neza ko Rayon Sport yagiye kuba yishyura ikipe ya Singida Black Star yo mu gihugu cya Tanzania hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Hanyuma iyi kipe ya Rayon Sport yaje kuba itsindwa ibitego 2 byose kuri kimwe, urabyibuka neza. Hanyuma rero mu mukino wabanje hano mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport yaje kuba itsindwa igitego 1-0, n'igitego cyabonetse ku munota wa 22. Hanyuma rero bishatse kuvuga ko ikipe ya Rayon Sport yagomba gukora ibishoboka byose igatsinda iyi kipe ya Singida Black Star, ikayishyura kino gitego, yarangiza wenda ikarenzaho n'ibindi bitego 2 cyangwa se 1 ikatahana amanota 3. Nayo siko byagendekeye, amahirwe ntabwo yaje kuba iyabona ngo ikomeze muri uyu mukino wa CAF Confederation Cup. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport yaje kuba itaha gutyo. Ikipe rero ya APRFC nayo mu mukino yari hanganyemo na Pyramide, hanyuma y'amakipe rero murabizi ko ari amakipe y'amakeba, nayo ntabwo bije kuba biyihira kuri Pele Stadium. Hanyuma rero abafana b'ikipe ya Rayon Sport nabo bakaba bari kubyinira ku rukoma, abishimira ko ikipe ya Pyramide itsinze ibitego 2, ikipe ya APRFC ikayitsindira iwayo. Reka nkubwire ngo ukora subscribe, share na comment tujya dukomeza kubana. Hanyuma rero ngiye kukugezaho uburyo ibi bitego by'ikipe ya Pyramide byagiyemo, n'uburyo byatsinzwemo, ndetse no ku minota byagiriyemo, ndetse n'uwabitsinze. Nukomeza kubana nanjye. Hanyuma rero ntatinze reka duhere hano twanzika tugenda. Ikiriho cyo nuko umukino utangira, amakipe yombi yatangiye asa nari kwigana. Nta kipe nimwe yigeze igaragaza ko ifite ubushake bwo gushaka igitego. Mu minota ya mbere rwose byagaragaraga ko ikipe zombi, ubwo ni ikipe ya Pyramide ndetse n'ikipe ya APRFC, zabaga zirimo kwigana, ubona ko badashaka kuba bashaka ibitego. Hanyuma rero ni mu mukino ubanza w'ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League. Hanyuma ku munota rero wa 13 ikipe ya APRFC yabonye kufura. Hanyuma iyi kufura rero baje kuba bayitera mu rukuta. Hanyuma ayo ni amahirwe twavuga ko yarabonetse ku ruhande rw'ikipe ya APRFC, wenda bashoboraga kuba babonamo igitego. Hari ku munota wa 13 w'igice cya mbere ntabwo byaje kuba bibakundira, ntabwo byabahiriye. Hanyuma umupira wawutera mu rukuta, biza kurangira gutyo. Hanyuma rero ku munota 31 ikipe ya Pyramide nabo babonye uburyo ni umupira watewe na Mohamed Abdelrahim, aho yaje kuba awutera yerekeza mu izamu ry'ikipe ya APRFC.
hanyuma umupira uca iruhande gato rw'ikipe ya APR FC, hanyuma nabo baba bahushije igitego. Nuko byaje kuba bikomeza kugenda, hanyuma rero igice cya mbere cyaje kuba kirangira twavuga ko ari ubusa ku busa. Hanyuma rero igice cya kabiri gitangiye twavuga ko ari nko mu masegonda 50 rwose igice cya kabiri, nta nubwo umunota wari wakagezemo. Ruboneka Jean Bosco, uyu nguyu akaba ari kapiteni w'ikipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, yateye umupira ubwo yakase santere, hanyuma umupira ujya kuri William Togmeri, uyu munyakote d'Ivoire. Hanyuma William Togmeri ateye umupira, hanyuma umunyezamu w'ikipe ya Piramide aramubwira ati nakubonye sha, ibyo wakora byose nakubonye. Umupira ahita awukuramo. N'umupira rero wari uturutse ku ruhande rw'iburyo uyu mugabo Ruboneka Bosco yarimo akiniramo. Hanyuma rero ku munota wa 48 ikipe ya Piramide yaje kuba igira gutya ihita ibona igitego. Ni igitego cyatsinzwe n'uyu mugabo witwa Kurara Fiston Mayele. Uyu mugabo akaba ari umukongomani, ngo akaba yaratanzweho akayabo k'amafaranga menshi iyi kipe ya Piramide imugura. Yaje rero kuba akora ibitangaza, hanyuma atsinda igitego cya mbere. Ni igitego cy'ikipe ya Piramide cyabonetse ku munota wa 48. Mu gice cya kabiri ni ku ikosa rero ryaturutse ku bakinyi b'ikipe ya APR FC barimo n'uyu nguyu witwa Claude. Hanyuma rero ku munota wa 55 ikipe ya APR FC yabonye kufra iterwa na Mugisha Gilbert ayiteye William Togmeri awuteye. Mugisha Gilbert yawuteye awuha William Togmeri awuteye umunyezamu wa Piramide awukuramo. Ku munota n'ubundi wa 70 w'igice cya kabiri ikipe ya APR FC yahushije igitego cyari cyabazwe, aho Memer Dawo yateye umupira umunyezamu El Shinawi w'ikipe ya Piramide nabwo awukuramo. Hanyuma rero ku munota wa 74 ikosa ryakorewe uyu mugabo witwa Karara Fiston Mayele. Hanyuma uyu mugabo w'umukinyi w'ikipe ya APR FC ni niyo mugabo Claude yaje kuba anahabwa ikarita y'umuhondo, haterwa kufra. Iyo kufra rero yaje kuba nayo ifata ubusa. Hanyuma rero ku munota wa 75 habayeho gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Mu bakinyi b'ikipe ya APR FC abarimo Dauda yasimbuwe na Kiwanuka, hanyuma Mugisha Gilbert asimburwa na Denis Omedi, hanyuma William Togmeri uyu munsi byanze uyu munsi byanze rwose, yaje kuba asimburwa na Mamadusi. Ku munota rero wa 80 ikipe ya APR FC yaje kuba ibona igitego aho yari yishyuye. Ni igitego cyari gitsinzwe n'umugabo witwa Mamadusi akimara kwinjira mu kibuga, unarebye nta nubwo umunota wagezemo. Hanyuma yahise aboneza mu izamu, ikipe ya APR FC ibona igitego, aho yaribonye amahirwe yo kuba yishyura iki gitego yari yatsinzwe ku munota wa 48, ariko ntabwo byaje kuba biyihira. Umusifuzi wo ku ruhande, umusifuzi w'igitambaro, yaje kuba avuga ko yari yamanitse yamanitse kare avuga ko uyu mugabo Mamadusi yaraririye, hanyuma igitego bacyanga gutyo. Ku munota rero wa 44 APR FC yateye umupira iwutera ipoto, nabwo urumva n'ikindi gitego bahushije. Ngira ngo ibyo bitego byose uri kubyumva bagiye bahusha, ari nayo mpamvu nakubwiye ngo ikipe ya APR FC uyu munsi babyutse nabi, nta mahirwe bari bafite yo gutsinda. Hanyuma rero ku munota wa 85 Piramide yaje kuba itsinda igitego cya kabiri cyatsinzwe n'uyu mugabo Fiston Karara Mayele, umukongomani. Nakubwiye ko yatanzweho akayabo k'amafaranga menshi cyane kugira ngo akinire iyi kipe ya Piramide ya hano mu Misiri. Ni ku mupira yarahawe n'uyu mugabo witwa Abdulrahman Mohamed. Hanyuma rero abona igitego cya kabiri, nuko umukino uza kurangira ikipe ya Piramide itsinze ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya APR FC. Igice rero cya kabiri cyarangiye ari ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya APR FC. Baza kongeraho iminota 8 nayo iza kurangira
ari uko nguko byifashe, ari ibitego bibiri by'ikipe ya Pyramide ku busa bw'ikipe ya APR FC. Hanyuma rero nk'uko nabikubwiye, umukino wo kwishyura ugomba kuba ku itariki 5, uteganyijwe kuba ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025, ni kuri Stade de 30 Jours mu Misiri. Hanyuma rero iyi kipe ya APR FC irasabwa kugerayo ikishyura ibi bitego bibiri yatsindiwe iwayo, hanyuma kandi ikarenzaho n'ikindi gitego cy'insinzi, cyangwa se ikarenzaho n'ibindi bitego byo gushaka andi manota 3 yahita imanukana kugira ngo ikomeze. Ariko uko byagenda kose biragaragara ko ikipe ya APR FC sinzi niba izabona ubushobozi bwo kuba yakwishyura ibitego bibiri igatsindira iwayo, yarangiza ikanagerekaho n'ibindi bitego bibiri cyangwa se kimwe cy'insinzi kugira ngo imanukane amanota 3. Kuko niyo ugiye no kureba mu mukino wabaye hano uyu munsi ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2025 wabere kuri Pele Stadium, ikipe ya APR FC yakoze ibishoboka byose igatera imipira myinshi mu izamu ry'ikipe ya Pyramide igerageza ngo rero ko yabona igitego, ariko hano bafite umunyezamu, uyu mugabo witwa ngo ni El Shenawi, ni mubi cyane, imipira yagiye ayikuramo cyane. Ubwo rero urumva rero kuvuga ngo ikipe ya APR FC ifashe imipira iyiteye mu izamu ry'ikipe ya Pyramide hariya iwayo, hanyuma babonye ibitego bibiri, yewe bakanabona n'ikindi gitego cy'insinzi cyangwa se n'ibindi bitego by'insinzi, biragoye cyane, simbizi ko bizapfa gushoboka. Ariko reka tubyitege, umupira uridunda mu kibuga, cyangwa se wenda baba bagiye kuzamera nka mukeba wabo w'ikipe ya Rayon Sport, aho nayo yaje kuba yerekeza hano mu gihugu cya Tanzania mu mukino wo kwishyura. Yagombaga kwishyura igitego kimwe yatsindiwe hano iwayo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025, ariko igezeyo yaje kuba ikubitwa ibitego 2-1, hanyuma itaha gutyo. Ariko birumvikana ntabwo byari gushoboka keretse iyiza kuba yaratsinze iyi kipe ya Singida Black Star ikayitsindira hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ikayitsindira hano iwayo, niho yagombaga kugera wenda byibuze ikaresista, ikaba yari buze gutsinda iyi kipe ya Singida Black Star. Ngayo nguko rero nguko uko byari byifashe. Hanyuma rero kugeza amagingo anga ikipe ya APR FC nayo nuko nguko birangiye, nuko nguko iminota 90 irangiye, n'indi minota 8 baje kuba bongeraho. Iminota 98 y'umukino yaje kuba irangira ibitego 2 bya Pyramide ku busa bw'ikipe ya APR FC. Hanyuma rero uyu mukinyi w'ikipe ya APR FC witwa Djibril Ouattara byamaze kuba bitangazwa ko azamara igihe kingana n'amezi 2 adakina biturutse ku burwayi, nk'uko byatangajwe na chairman w'ikipe ya APR FC ni Bwana Brigadier General Rusanganwa Deo. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye, n'amakuru abarimo gucaracara avuga ku mikino. Bye bye, Nyagasani akomeze abarinde, tuze guhura n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye.